ya mwancho murigereria bwigata seni kia Ndizi TV ne areganirie korugaiga ase studio nkumanyia mange ase nchera yo wenge Chinsa Ikomi chabana magoroba nonya ya nyirire iga ebyo togoteba ne visio mwako muyabwe chirwibere na merongo ebere na isato chitariki nisano na isato motenyino motangani kegima aiga kurwase gitaseni kia Ndizi TV na kyo wansu bwo Gusii nyoranga ni areganirie atalimake korugaiga ase studio akarogo cha kugendera ko ba monainche nchiko kumanya ase nchera yo wenge ase balimo gotobwatia gwetera ase nchera ye mitandao no tolebu na Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook tole live na baigo Ndizi TV News ase nsemo ya YouTube na endekero bwata chinga kinabogo tweet at Ndizi TV News wasase website ya www.ndizitv.or.ke nyegene tenga maragoba yao negende to koira bujali tukolie Jumapili andonsi ase wasanga na ende twakwareganirie ase mesa ya mangana maya Muraibwense Dr. William Ruto naikerana ase misa abwase aenda samasabo yokwira neliangambia mono ase geti kia Nanyuki Stadium ase county ya Laikipia chingaki omuraiwe kia makia ODM Raila Odinga nerarenga se kanisa ya ACK Church county ya Mombasa abwasa sanga na bakristo nomo governor we county ya Mombasa Abdul Nasir ase county yo ayo ngati yali na kwareganiria senchera yo wenge kaba monainche weika omoelio nkwira nanda segekeke kekerebosyo agera kumanye ayo monayanda mange asenchera yo wenge Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na ule toko watera na komo koro sensemo yebi manyererio niga koro kwa Joshua Auta toya chake koro ase county ya Kisii ase bunge ya Kitutu chache South ase ward ya Bogisero abu ase amateye mobono ego sabobo konyi magega yu mwana obo Catherine we miaka 15 nebere amenyete nobolema ase chinga kechi chonsi ase kolengana mamu mwabo mongina Esther asabiro bokonyi kurwa saba Samaria baya ekiagera yabeiro mosigo kulendo mwana ole amo nobolema okwana negeta seni kia Ndizi TV wetero moliketo Mildred Momanyi nigabulira basamaria baya komokonya elio kogenderera nobugima no mwana oye oyole nobolema mwana wa Catherine nigo na mwibulto binali gale malete takine tenganyore ngaru nobolema kulende na mwibulto nobolema obugo kaki mwana obongo borobungu ya buri kabisa akiyonsi nanyi bwate ne skuru ntu amoirete akonye tune anko yaye akera murikirete skuru eyo ere kuchibogere ya special school mono mwana ogaki na temira senkonyara amana ba mintu akumbwatesi kulende bono yaikira senga kisingi bono turo chibono kinire nabwata maitaje yaga niri amangi buno mwana omuiseke na kire gento gonko mukorera bunariga mwana unali skuru nakorete celebrate no nabona nabwata nachita kanyoru mwana ka skuru ono nabona twarete gasi ere nkong kulenya sana ndete kumbwatesi mwana natemeta matema ibuna akorete gaki gongo saba asokunya konya sai nari konyoro bokonyi umwana yakonyeke ko nabwate ndo togituna nakorete kila zitu bona ntagitune nchengende school era nkonye secondary na nchengende msoma na bana bana njinto dinyo ka nkonye pingo ko school nchembe church Omo sacha oyomo kurwa sensema ya utamba igotoka imeya Kiogoro county ya Kisii niga kwerera ali agenderere gwetera kuru mwaka bwechiri wibere na 15 na isato magega yo kurangeri wano murugyo ye gocha sensema ya Mombasa gocha gokore miremo na kwerigeria magega yaye gosaganwa n'abantu batamanyiri na gotigirwa chingoma chintindi egento keirerete ere kobutorwa gosekona chwa okugoro kwae kolengana na James Otero oyule gosogendete gwetera makongu nigasanga no muri kitokorwa segitaseni kia Ndizi TV Josephat Hamisi oyo sanga ali eteira makongu asobugima bwae chinga kibonaga nityo bokonyi bwange nchende yonsi egeranya ali kwegendereria kibugima Sumaite ko James Otero se job ko tamba yani kwa misa brocation matunu
location. Tunande gara pinangora kana yoni ga. Never to kinde ga. Ina Ikomi 2018. Anga tukut Mombasa muswali na bugate. Kana tu Mombasa. Kana kama Mombasa ngana ga hamu tuko. Kaitwa. Kita kanywa kenya kitari. Kwa hiyo kianda waka December. Tarambira nicho kenya kitari ndio. Tumutoto koroma nande ga tumatse swacha tago. Ona wasu mbagate. Muswacha na wate. Ndio nyoro mwana royo. Era kitro mwana yomba ero bano bano bos. Nona kitro Mombasa. Kuma de baga ngunde kubere kumutaye. Abantu emerongo ebere nigo batangire ase chinyagitari ase county ya Kisii magegayo kolia enyama y'eng'ombe konye yakure eyo ekageire gotwara oborwaire bwa anthrax abwasa bamenyi korwa ase kenyoro gia sugubo egotoka ime yabo basi besokire na kuburia serikali ya county ya Kisii nabo bisabatenete nsema yetugo wesoke na wikasa yo elio korenga echombe echo na kumanya oborwaire bore ase ekenyorekyo kwenekia yo no musubati Jennifer Kamanda oyoerera tabarikia mang'ana na kwenekia buna abante merongebere nigo bairetwe ase chinyagitari ao. Kwanza ilikufa wakakula wakachinja hiyo ng'ombe hawa mandugu zangu wakakula. Baada ya kukula ng'ombe ya pili ikakufa. Sasa vile ng'ombe ya pili ilikufa, wale walikula ile ng'ombe ya kwanza, ndugu yangu mmoja alianza kufula mkono, akafula, akaenda akatibiwa Krigolis. Na mwingine wa pili akaanza kufura shafu hapa, akaanza kufura shafu. Baada ya kufura madaktari wakakuja kutoka Kisii County, wakapima hiyo ng'ombe, wakasema hiyo ng'ombe nyingine ishikwe kabisa, wakashika, wakalima shimo futi 7 ikashikwa. Baada ya kushikwa sasa watu walishikwa na hofu sana, wakasema wacha serikali ikuje ituangalie kabla ugonjwa itaenea sana. Gati ya balia baliete enyamejo ngamo na James Nyaberi oyo kwerera unana kibaigwete mebere yabo magega yokolia enyamejo yakageire gotwara oborwaire bwa anthrax gati yabo koromwanenda na bande goika koroka korengana na Nyaberi nigasabire serikali ya county ya Kisii kweneke bunango ikabare asensemeyo ya sugubo elio kororo mochando yo otaragenda atambe koirana lya yo nabo bisa korwa se county ya Kisii abana kiribuna litukolia ankyo chitariki kianda litukolia Jumatatu mbache goika sensemeyo eliokurwa bokonyi na korwe chanjo ochiasetugo. Hii familia tumepata mkasa mkubwa. Ilipochinjwa ng'ombe tulikula nyama. Hata watoto wangu walikula, hata kuna mmoja wangu hapa mwenye alikula hiyo nyama, na kuna ndugu yangu mwenye ameathirika mkono, mwingine kichwa iliangalia nyuma, mkono unafura, hata ng'ombe zake zilisa sote. Serikali na waomba kupitia gavana wetu wa Kisii County, tumeathirika sana. Tumepata shida ambayo hatujawahi kuona kwa hii kijiji. Wana kijiji wote kutoka hapa mpaka kwa mpaka huko mahali tunaenda mpaka Nyecheki huko. We will do this exercise. We will begin the exercise on Monday on the 9th. But also on the ground we shall have not only the vets, that is the doctors for animals, but also the human doctors, so that in the event of any, Abarokiwa au baigo barabara ibechi university mense ya Kenya nigo besokia omubasorero na komochia engana yomorai bwense Dr. William Ruto yokogania gotuguterare omoroberio bwa help abase batebire barabwo buna barai baborokiwa baranyara koba bakobwatiranigwa bune bwenerete asibatebire getambukirekyo no kogenda mamincha yelichiko bagokwana mubasorero korwa sensema ya Parklands ime county ya Nairobi nigo batebire omorai bwense Dr. William Ruto nigachire mamincha naende nigo bakumetienga ngenjoki agocha gotumeka asokomanya abana bakorwa ase chiamate chitari kwenyara nigo batebire ngo chabare gochakia okorobekana kwa morembe abo asibaganeti banyariko baba kubwatiraniwa asomoroberio yo is that no lie can live forever, and there is a time when silence becomes betrayal.
We had the president made an articulation on scrapping off HELB, and he said he would replace it with a fund that is accessible to the poor people. However, the president has not come out to explain the criteria he's going to use to identify these poor people. What is the threshold of vulnerability? Again, what criterion is the president going to use to identify those who are vulnerable and those who are not vulnerable? So we want inclusivity and we want participation, public participation of this whole issue, and we, the comrades in that particular case, are what we will be termed as the public. Kwa hivyo hakuna maandamano, watu wasiwe na tashwishi, but tunaenda pale kama wanafunzi ambao wako tayari kutengeneza nchi yao. Ensemo yabarai korwa sorgongoro Western Kenya nigo besokirie nagoteba nigo baguchia kumubwatesia umuraibwense Dr. William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza unenjire ya moyo kwenekia magenderero nobokoreri ubya ase orogongoro bakoragwa no mokonyi bomo governor ase county ya Kakamega Ayub Savula no mobunge akorwa ase bunge ya Navakolo nigo bono baenekirie nonye bare ase nsema ya Azimio la Umoja One Kenya nigo bagucha kugendera kumubwatesia Ruto ikiagerenga kia siasa ya kiromo elio nechinga kicho kubwatera na bunabarai na kwenekia bunabamenyi korwa nsema ya Western Kenya mkonya barabara bokorari obia. Wale walitafuta kwa Kenya Kwanza tunawaambia asanteni sana, mlitafuta mkaunda serikali, lakini mimi ambaye nilitafuta kwa Azimio lazima nitafute vile hiyo mzizi ndauma kidogo nirudishie watu yangu ya Navakholo hapa. Vile wanauzia mambo ya barabara hii ni ya county government, mimi niko na yangu ya pande hiyo ya C41. Lazima nikae chini na Mheshimiwa Ruto nimuulize kwa nini C41 isikwishe na wewe ndio ulikuja na ambacha ukaizundua. Hatuwezi tukashinda tukisema tutakuwa opposition tupige mdomo ya kupiga tu serikali. Tupige serikali tukivuruta kidogo. Jana Raila ametangaza magavana wote wa ODM wale wa Azimio wafanye kazi na Rais William Samoei Ruto. Na mimi nampongeza sasa hapo. Huyo mzee sasa ameanza kushika barabara. Ensemo ya barubi korwa senyancha ya Victoria nigo bamochirie ogochika kwa mawaziri oteneta mangana ya madini amono koiywa gose maritime and mining Salim Mvuria oyoro gochika buna barubi bonsi ase chinyancha imense ya Kenya nigo bagwanete gosieke meremo gochakira Chinsa Ikomi na emone nusu chia margoba kolegana na barabo nigo batebire chinga kichingi ya chokoruba nigo chire botuko abwase batebire serikali enyarako bage koligerere nganeyo nako banchira kogendera gokoro burubi bwabo ase Chinsa chia botuko ekiagera abono bakonyore ngeria yabo yakira lituko ende no bakoruba Chinsu chinyinge mono chinga kiechio chia botuko ati saa 11 ikifika uwezi ingia kwa maji juu kuna watu wengine wanatega usiku. Sasa naomba serikali yetu, ni serikali ya Kenya, mimi pia ni Mkenya, waweke sheria nyingine ambayo inaweza saidia watu kama wavuvi. Pia inafinya sisi sana juu sisi tunategemea hii barini. Sisi tunavua samaki hapa, sisi hatuna kahawa, sisi hatuna miwa, sisi hatuna vitu nyingi. Cash crop yetu ni hii barini. Sasa hiyo saa 11 ndio tunaingia kwa maji, tunatega samaki, ikifika asubuhi. Sasa hiyo ni mategemeo yetu. Umurai w'ikiama kia ODM Raila Odinga nigo anchiranire buno mwaka weta wechiri bibere na meronge ibere na ibere nigo lengo mwaka mokongu kigima asaba Kenya gati aba mangana yobocholi oborwire bwa COVID-19 uchumi koira nanse gati ya makongu amange alenge aso mwaka uyo niga yakwana ya chinge kikirana ase kanisa ya ACK Church county ya Mombasa abo aseba sanga na babwatani no mogavana abuye county eyo Abdul Swamad Nasir asaba igate bya baraibe chikanisa kugenda gusabira ense ya Kenya. Yeye uzidi kuombea sisi tutazidi kusimama imara ili haki ifanyike katika taifa letu na haki itatendeka katika taifa letu.
Wakenya wawe na matumaini. Wakati tafika, baba kama Mkristo Manglikano ataongea, lakini nasubiri kwanza Yohana Mtakatifu aongee kwanza, baba ataongea. Asanteni sana. Sasa Biblia unajua iko na Injili. Si Biblia iko na Injili. There is the gospel according to St. Matthew. Chinga kiechio Odinga nigo amochirie na gosemia barai monokoro asabo mobwa Kenya kwanza gotaira siasa ase chikanisa na kubura chinga kiche chikampeni che kiromo elio nechine chinga kicho kurobo koreri asateba gatia barai korwa ase serikali ose Kenya kwanza nigasa mutukabwango igabagendrete kororekana okora siasa etaisaini ase ekanisa ya Nyasaye asateba mangana yobono aitirwe ne chinga ki nonyanabo naene kiana chigukwana bwango iga osokoro nkwana yaye igoronga nara liaya aliganetie asamangana siasa imense ya Kenya. Same politics in church. We say that we come to church to pray and fellowship with fellow Christians. Tukitaka kuongea siasa huko nje nje kwa kiwanja. Na wale wengine wenzeni wetu ambao siku hizi wanafanya kanisa kama kiwanja ya siasa. Baada ya ibada wanakwenda pale sasa wanaanza kusomea sisi tunafanya hii, tutafanya hii, tufanye hii, wale wanasema uongo ni kadhalika kama hapana. Wakili kiwanja ya kanisa ibaki kanisa. Tuende kanisa kuombe na wa Kristo. Tunataka sisi kama wanasiasa tukutane kwa nini huko nje. Na tuko mtasema na tutajibu. Msidi. Tukongree the greeting to the people of Mombasa. Mmepokea? Mbia mono mwanchu muligereria na rayo asebono kulinda senchira yo boikirano chikuraga ensa eyemo yabono butuko ne Chinsa isato cyo butuko bwarero chinga kyo yo minto ivalino sero agendete kuyaregania senchira yo boikirano nabaliki baito bonsi yabo Mildred Momanyi Josephat Hamisi na bange muchokonyora mange kere kuraga Chinsa cyo na kumanyire kolende ngwa kangambia mono asibali mwato bwatire gwetera se mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabayo YouTube Ndizi TV News to wakangambia mono kirage to baisa gusuka to baisa konyegera korwa segetoseni kya obwanchete na mbeyamo ime na isiko yorgongo rwa Gusii nyora chikoraga Ikomi na moigoro oyo minto makogoti Joseph na agendete kwarega nige kabu kya ege ichira mangana maya akomanya mangerero Jumapili asumorole bwe misa Jumapili na raliyo yogwenerete kumanya asenchira yoboikirano abakristo bonsi korwa se dini ege Catholic au basangase chimisa ao asevirisia ao moikaranse moike ekiagera makogoti Joseph na alenchira koyane kiabuna onsi kwa yanyorire asomorobelio bwemisa Jumapili ekerago chago twaro magani bweli tukolia lero kwa Sylvester Kamanda yoro mwegeria bwa matera gose kwa ya master ntokumanya nkorunsa mokieye kolende tobesa gosuka ayo mananda mange makogoti Joseph leto batrana komo korwa sense moye bimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta ulioto watrana komo kweneke kwa yanyorire gwetera senchira ye mitandao na bayigo chibicha na maliogi nigakoro kwa Abigail Nyanchama inche tomerana endeli tukolia ankyo asomorobelio bwensa kya litukolia Jumatatu korwa 12 goika isato chemambia chinga kitoko bwaterano yo minto Brighton Makoli twarobuligereria borobia ncheni ngonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu ao byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobruka ne chirangi